Bagaimana pandangan agama terhadap pengobatan dengan cara bedah ayam, melihat penyakit melalui ayam? Potong ayam, nanti dikeluarkan. Ini namanya minta tolong kepada jin. Surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalim minal jin, minta kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka makin durhaka, makin jauh dari Allah. Jin itu yang mentransfer. Adapun minta kepada syekh tarekat, kepada syekh mursyid, kepada khalifah, dibacakannya air doa. Maka sudah diteliti di Jepang, air yang dibacakan doa tuan-tuan guru, berubah air itu molekulnya menjadi cahaya, maka ada khasiatnya. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sampai habis. Minum boleh. Tapi yang model transfer ini, dia pakai kekuatan lain, meminta kepada jin ifrit, meminta kepada suster ngesot, minta kepada genderuwo, minta kepada nyi blorong, nanti matinya pun akan bersama dengan jin hantu setan. Nauzubillah. Apakah dalam Islam ada yang namanya pantangan dalam tanam menanam? Ada? Tak boleh menanam di sawah orang? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Tapi kita merasa tak dekat dengan Allah, minta tolong kepada syekh, minta tolong kepada khalifah, minta tolong kepada mursyid, minta tolong doa orang soleh, boleh. Nanti kalau dia datang kemari, minta tolong sama dia. Kalau dia datang kemari, minta doa sama dia. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Ternyata doa Uwais Al-Qarni lebih makbul. Kenapa? Karena dia berbakti kepada ibunya. Mungkin doa tuan guru ini banyak berzikir. Awak berzikirnya zikir awak lain. Zikir awak subhanallah, 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 subhanallah. Mulut menyabui subhanallah, hati maingek karet. Namanya zikir gotah. Sedangkan ini zikirnya Allah, 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 Allah. Hatinya lebih tulus, lebih ikhlas. Minta doa kepada tuan guru, minta doa kepada mursyid, minta doa kepada ulama, minta doa kepada orang soleh, boleh. Tapi minta kepada penjaga hantu jembalang tanah, minta kepada Dracula, tak boleh. Tak boleh. Bagaimana pendapat Ustadz dengan masalah perbedaan satu Syawal? Karena di kampung saya satu Syawal